Hakan ika video nginyepen ya ke history lyngkot shaphang ka Mary ka kami u Jesu Christ. Jokem bat ka ana pa ien bat ka mai ien u Jesu Christ. Haka jinglong briu chong ka ana ka briu ka ban Bethlehem Judea. Jokem unong Nazareth Galilea. Kile shong ya sa lang han Nazareth. Jokem ulang uri jengri walau play ulakar ku shibun yaki Henry ya kespa kebetulan kila benta kuning kila aish ke kam ke temple kila sam aish ke betul bat aji rap ikipan ke bawahnya duer Jokem bat ke ana kilong kibalingki kom Abraham bat ke Sarah, Alkana bat ke Hannah, Zechariah bat ke Elizabeth. Haka jinglong chung ki jiu nadu ki pa ki lungdo kim chu khin kor ni nyau kor ni ki priu ki budak. Wala kita ki priu ki ba kumlo kabamon ki rengus pa ki donna ki priu play katno. Jokem bat ke ana ki le kotlang bat Duai shoblay, haka tempu, nang balada ublay, ibet ikon, haki, compare da day kinte ni shinrang. Kila kular scam ru balada kiyo, hon kin ai, balay bu ye tay kon jogi shaka tempu, man sumar ko ye Inray uway ulindo makarteng Ruben, malakuran ben, batkin pan ye kichi ay jokiem, namar ba don ko Jokem ula sole ran ya kata ka jingle Ruben kumta ula petri shaklau linkan bat ki jingri jingdop jong baro ba ula tay ka ying trap hangta ula shajing it ado saupo mit kum Moses haulun Sinai Jesu hari klau Jimbam jong Jokem ilalong da ka jing duai bat hadin ka jing duai maklampu jong u angin utrai ulawan ra ubo hak ba ka ana kan sapun ko kumbara le akasara Genesis kan iwe ka Rachel Genesis laipo iwe ka Manoah ka kini Samson nang bishar kalai iwe bat ka Hana iwe Samuel iwe kat kendai parpo adin kata ka ana kena snowsi namar ulim jongka lepet shong shokla tang namar ka jing bomyoku haka weke sni kala duai haka ding laure haka por laibaje janne bat krayo isim don naki ku boskom bat iwe de kimrat ringko Duriau beton lagi ku hangta kalau perkat snowsi halade manuai lamanai haka bakum kata kapur angel utrai lawan pau haka bat noong bakan sepun ku pada day kun ibakan ka ulong untuk kodo babaki priu haka putih kini keren syabang jongi ka ana bakal yo snow ni kata kala kamen bat kada kula ru bat ay ita ikun haka dampu ban shaku yung try play haka jingku na paro ishlente haka jingi jongi Jokem hatiin ba uyo snow yukan ikakubo kum kaji snowmo yung play ula walam yak ki jong ki jiwi siya Bethlehem bat ay snow ba hatu siya hoteli ki langprat kat artili ki kunasi nakabenta ki lindo bat hadu shispa tali ki bilang nakabenta ki pata Jokem bat ka ana kiliyo ko tuklang haka kandop sierra Jerusalem kumbalaya tu daw angel utray para din kata kilay pay mo siya Nazareth anda kay dapat le ikajin kanya ang Bethlehem Jokem bat ka ana din kajing ipaw kila yo ikun bat ite ikun gintay bat la ay kerteng ka
baka Mary kumbalap ta daw angel utray. Hagin baka Mary kalata paghinday panay, kagmi baru kapajong kila pinyat ya ka kumbal hinday jam, at kila pinsyong ya ka Mary hakajaka kabakun, kinang bakan umyo yu kindaw, hadu bakin dalit ya ka hakatemple, kumbal kulukular kamat ublay. Kila penlong ya kecing kawai, habaka Mary kalata shisnem pura, pada baka Mary kalata laisnem, kelit ya ka hakatemple. Habaka Mary kalasa hakatemple, kalalong kapapinsaw ba yublay, padu angel utray hikay ya ka, kanang makalay na kijing snail. Katkum ka anjong ijing, kalong ba kino kikna kinasa hakatemple, kinama banay pay siya tat anda kiladap kat arsnem karta. Habag kiladap kat arsnem karta, lasya yaki balit payo shalayin, kanang bagin ompin jakliya yaka temple namaraba kila dap kat sawa kat sansnem kila tega por pan shongkurim. At bun ki parlok juga Mary kilit payo shalayin, habag kila dap kat arsnem. Henry ka Mary kamsing na tre balit payo pan shayin, namaraka pa at bulut yaka por juga jikim joka haka temple. Usekaraya ulong ulingdo, hakapor baka Mary kaptre panit paisyo yingshu. Kirang ba lingdo akatakapor kila tao shibun kilat kilinti, baka Mary kalit payo shayin. Bat kila pindan kamru yaki kitab Isaya kila pakatway katakot nikong nagkapaan. Te unmi utanat lung nakamet ba Jesse, baru tenat lagi tijo. Say so. Apudeng kita ki lat kilinti kibala persyak, usekarya ulokot ya baru kisama nagajaj David, baru kini malam ringkan, baru jingdu, palada uta ujingdu usai shindut, barpu sentiu, bat ba umen sim utrai unpau kadur ke baru hau, ya uta penyetek ketin bat ke Mary, Henry John uweru dindu uban lo kumta. U angel utrai ulupin snow bat dan pau biang haus sekeria ba unkot no sakit priu kibala yapla, kibana ka ying bana ka judge David, pada din bala wanam ni kita ringkat bat kidindu, sekeria ulo duai de dindu jong Joseph mystery message but umen sema ku ilawan shong kadur kaparu halor dindu. Henry Joseph umtre ban shinti ka Mary namar upin pau ilade pa ulatemen but uladon lagi ku Henry ka Mary kadang day tangga kena sama badru un pau ubashar kiben ya kamatari Israel. Henry ulindo ulong ni Joseph wa un kam shaphang utrai ban ya kibreu bad yo ba utrai un le kuba ulele yo botan ora abira ba utrai ulu hukum baka kendo kan mut dili yaki kilindo kilo hukum bat manaru ya Joseph au day ban risoti ya ka Mary tat adu bakan dadap khat sausnem bat adu bakin yo ban kinti kurem balada unla ban le kumta unha ban silut ya ka pilot bicep paro ya ka tambe Joseph lo ko bat mai lam ya ka Mary shayin an Nazareth bat uda ongu ya ka akini nala shimya pa ya ka yin utrai bat minta ngan ino ya pa aka yin jonga na day ban let aka kamai kaji jonga aka jin tau yin tau siya to utrai unlong ringkat pat pa Joseph ulu ino ya ka Mary han Nazareth kat ba maupat ulit tau yin siya
Bethlehem lembat ki kun he jong Jacob, Joseph, Simon, Judah nakalok kepada Yaplo bat ujupa igi jingdon kam jongka sha Nazareth Joseph ula penkre ya kecik inti kurem joko bat ke Mary daga ba utrai shiton halaka kam joko ke Mary kala shong sa marwe namar ba ujokhim bat ke ana kira Yapno Henry Joseph uju penbiangi jenan kam jongka baru de uling do aka temple udah kwa ban penrem tema ye ke jantam aka temple bot ula khot en nyomot kikin thai na ka jat David ban wan sha Bethlehem kin thopro ye ka Mary uling do ula ye ki sai ban thanjan bot udah kwa bakin thanya ala ki jong ki rong bot ula snowpla baka rong true purple kalahap aka Mary karong ka bakordor tam ke Mary kala ra ikita ki jingthan bat kiksai shalaye sha Nazareth banthan dakata karong purple bat kladap artat khatsausnem karta u angel utrai lawan pau bat lu perskau ka Mary ba utrai lu skau ba yaka bat lu karkhui yaka na pedeki kentai baru dia kata kapur baka dan tanjan kala syong perkat shaphang kata kejengkeren angel utrai asa sisin pat kali skau piang bau angel utrai udah ong haka makan sepun kun da un sima kuin kisngi kinang ya kali jo ek Elizabeth ke kurjongka haka baladap riubanai dia bau Joseph dia snow baka Mary kala pun kun lo snow si Henry na mar ulong priu bahok umon ban pentip bagi priu bat ukwa ban pelat no jar ya ka Mary na marjo un hapan siwi ka pilot juga temple hi par kowe na ka benta ka chipulot ka Mary Henry ba udang perkat pusan kini kei biyo tiyan pada marbo udang yo tiyan angel utrai lapau kecil posni padu da om Joseph go Joseph kun David watship ting ban shimame ya ka Mary ka tanga jome na bai dai kun balapun aka ilong na sima kun bat ngan ai kerteng Jesus yau tau kunno na ba un pen emi ki priu na ki pop joki de ba Joseph ria snow ya kata ura ki joy na bai nabatia bat ulai ro utrai apa dang kita ki na John kawai ka priu ka bakerteng ka ana kawai na kinyong tho ana Jerusalem kala jo ya ka ying Joseph ha Nazareth Henry kala shampin ban baka Mary kala punku bat markum ta hi but kala panya thu au limdo sekaraya shaphang ke kabala jia ka Mary Haba ulindo sekaraya rio snow ya kata Ran lo pakot Joseph ni ka Mary Shaka temple pan pinshisha ya kata kejinjia Anda kila po ya ka temple Rang ba lindo ulakli ka Mary Balay bakalale ya kata ka pop Haba ka klempat ndep ya ka jingla tho siyong ulit Kapakintang akarukom kikun Israel Mary kala jau uman bat kala juba kan ba utrai play jonga along ka basur khamat jok bat nam itu uno obreo atin kata ulung do ulak lipat Joseph ya ka juk na jinggali Joseph ulu juba kan ba utrai play jonga amdan chide ai bat Mary ulung do ong Joseph Mathok on Joseph la snapchat but unsyukran Ulindo ulong ni Joseph ul siwi baro kibai igi jinglot aga temple namar ka Mary Joseph aba ulia sawi kata ula yam rangba nagajin sausi
uling do ang ta ula pundi da ko khot yau Joseph kenang ba unyap no bala da ula le ya kata kapo bala hukum yau Joseph ulle shikija kalu kenang bu unyo yap ang ta na mar kata kakamsang jongo Henry ka bapala kolong bau Joseph simla yap satia but ulawan pai pat shaka temple hapdeng ke jingko jingkia giling do angta gile sopla but ida ngets kam bau Joseph simla le ya kata kapop but kumta gile phano yu Joseph but gile Mary shalayi an Nazareth hapdeng kita ki Joseph but gile Mary gile kaman but gile ro yu try lay ki Israel kapapala kalong bau Joseph simla itu satia ya Mary lani umpat na tip ru shaphang jongka tat adu makanda kaya kum jongka Jisu na kaya Jisu hapetul hem Judia balaya tu bau Jacob Joseph Simon Juda kedon lang habalaka yau Jisu pun kinget bau Joseph la yapno ashwa bau Jisu sedang ye kecing hikai bat kecing alap jong lyngkot kecing alap jong khamta maka kamba kecing penkelawan ye ko shimle pen pawi ka kerteng Joseph and tang ye ka Mary kaba ye jingja ha ulum Calvary abala sa narpna ye dai tang ka Mary ka pau kerteng Jisu ru ong ha Yohanes bu pen ya ka Mary barabang yo iru batin kecing sa narpna Weipan Joseph na Arimathea ula shem batra ika met Jisu ban letep yang kane ka penpau ka de ka kam jo pa balle ya kane am sim yo ik jing tho ka batikna shaphang ka jingyap jong ka Mary namar don ki ba ong ka yap ka jinglong temen jong ka ba don ki kristan ki banget ka ki im shibne Henry tangka way ni snowtu abang ipule na kikot history kiba yato baka Mary ka yang kumadon ka jingong hadin ka jingyap no ka Mary Yohanes ulit siyong no si Ephesus na marday Yohanes basumar bapet ni ka Mary hadin ka jingyap Jesus Christ Ublay unkar kuya pi ki bapet ye gani ka video shaphang ka Mary share lam shki parlok jong pi lara pi kwa banyu i ki we pat ki video ki ba ansanang pet mi subscribe ye gani ka channel kublay shibo